sada, kao i pre, da do rata u Evropi mora doći, i to pre ili kasnije, i da će se to u krajnjoj liniji odnositi na borbu Germana sa Slovenima. Treba zato izvršiti pripremu svih država koje su nosioci germanske kulture duha, ali napad bi trebalo da izazovu Sloveni. Potpuno se slažem s mišljenjem vaše ekscelencije da se mi, ako ne dođe ipak već sada do oružanog sukoba, moramo svoj glavni zadatak videti u tome da se sistematski spremimo za kroz nekoliko godina neminovni veliki rat koji će biti vođen do u krajnosti teškim prilikama. Mi treba da budemo zadovoljni, ako nam pođe za rukom, da još velikim delom pasivnu masu našeg srpskog stanovništva i dalje održimo u njegovom letargičnom stanju. I ako nam pođe za rukom, da odvratimo hrvatsku i muslimansku inteligenciju i poluinteligenciju od prelaska u srpski tavor.
Po ukazanoj pomoći u blizini ratišta, brojne kolone zaprežnih vozila natovarenih sa teškim i lakšim ranjenicima kretale su se ka Valjevu. Na svim putevima koji su išli prema gradu, od Loznice, Šapca i Juba, išle su kolone volovskih i konjskih zaprega, a najveća, skoro neprekidna, od Donjeg Crniljeva preko Koceljeve i Gole Glave. Na tom putu patnje i nade, ranjenici su najčešće bili prepušteni sami sebi i svojim mukama. Pratioci kola nisu mogli puno da im pomognu, osim u najosnovnim potrebama, a medicinsko osoblje koje je sačekivalo ili povremeno pratilo grupu u transportu nije imalo mogućnost niti uslova da im olakša patnje. Jedina nada je bilo Valjevo sa svojim bolnicama i lekarima. Za vreme Cerske bitke bilo je nešto preko 11.000 ranjenih. Lakše i manje povrede nisu evidentirane, tako da se može reći da su skoro svi ranjeni sa nepoznatim brojem bolesnih stigli u valjevske bolnice. Reke izbeglih i prognanih, reke ranjenih, reke bolesnih slivali su se ka Valjevu, u isto vreme i strašnoj i blistavoj kapiji nade i iskušenja. Stotine i hiljade mrtvih napunile su seoska i gradska groblja i nije bilo dovoljno ni zaprega kojima bi odvezli pokojnike. Po selima žene sa nejakom decom i starima teškom mukom kopale su rake po njivama oko kuća, vinogradima i voćnjacima i u njih sahranjivali svoje najmilije. I sasvim nepoznate, nikad viđene. Ta mala, porodična groblja, od kojih nijedno nije starije od 1914. godine, i danas svojom brojnošću nepogrešivo određuju liniju do koje je tada stigla austrougarska vojska i bežeći od nje izbegli narod. Da bi zbrinule sve ranjene i bolesne, u Valjevu su osnovane rezervne bolnice. Prvo u kasarni 17. puka, druga u artiljerijskoj kasarni, treća u kasarni 5. puka, četvrta u zgradi gimnazije. Nešto kasnije osnovana je u septembru 5. rezervna bolnica u zgradi današnjeg višeg suda i 6. u zgradama Drinskog divizijskog magacina. Kako su u skladišta Drinske divizije uvek dovoženi najteži ranjenici, od kojih su mnogi bili na ivici života, kao i lakši koji su po izvršenom prvom pregledu i ukazanoj pomoći upućivani u ostale bolnice ili na voz za evakuaciju, videlo se da je tu bila potrebna stalna lekarska ekipa. Tako je i ovaj u početku trijažni centar pretvoren u rezervnu bolnicu. Broj ranjenika je u gradu svakog dana rastao. Bilo ih je prvo 2, pa 5, a uskoro i 7.000 bez obzira na svakodnevno upućivanje sanitetskim vozom iz grada prema unutrašnjosti. Po povećanju ratnih dejstava u septembru, stanje je postajalo svakim danom sve teže. Za potrebe smeštaja ranjenih i bolesnih, vlada je odobrila da se mogu oduzimati prvo kafane, hoteli i škole, a potom i magacini i sve ostale odgovarajuće zgrade. U svim bolnicama u Srbiji je nedostajalo lekara i ostalog medicinskog osoblja, lekova, sanitetske opreme i može se reći svega što je trebalo ranjenim i bolesnim. Još na početku rata u poznatom referatu Lazar Genčić je napisao da je srpski sanitet i za normalne prilike veoma slab. Za rat je on je sasvim nedovoljan. Nema primjera u vojnoj istoriji da je ovako velika vojska pošla u rat sa ovako malim brojem lekara. Sanitetskog materijala nije bilo dovoljno i zbog toga što su austrougarske vlasti pred rat zaustavili i prisvojile jedan plaćen i preko njene teritorije upućen kontingent takvog materijala. Zaplenjeno skladište turskog saniteta u Kumanovu 1912. godine brzo se trošilo. U Valjevu je, posle prvih ranjenika, skoro svega ponestajalo, pa su tamo ostali bolnički centri upućivali svoje rezerve. Ono što je najviše nedostajalo bili su lekari, kojih i onako bilo premalo. U prvi mah je na raspolaganju vojsci bilo 409, a kasnije mobilisan i preostali 61 lekar. U Valjevu ih je bilo u početku 26,
ali je u bolnicama radilo samo 10, jer su ostali radili pri administraciji vrhovne komande. Srpska vlada i Nacionalni crveni krst su još ranije uputili poziv za pomoć u medicinskom osoblju i sanitetskom materijalu Međunarodnom crvenom krstu, ali je veća organizovana pomoć počela da stiže u drugoj polovini septembra jedino iz Rusije i Grčke. Pre te pomoći stigli su pojedinci odazivajući se pozivu. Jedan od prvih je bio Arius van Tienhoven, koji je sa medicinskom sestrom de Grote bio raspoređen u Valjevsku okružnu bolnicu još pre pristizanja prvih ranjenika. Još od prvih dana rata najveći teret u stručnom i organizacionom obliku je pao na okružnu bolnicu i njene lekare, Selimira Đorđevića i van Tienhovena. Oni su neprekidno pregledali ranjenike u prijemnom trijažnom centru, ukazivali neophodnu pomoć, a zatim su ih raspoređivali po ostalim bolnicima. One najteže, sa najtežim povredama dr. Tienhoven je izdvajao kako bi ih lično operisao. Nažalost, na hiruškom odeljenju u bolnici bilo je samo 60 bolničkih mesta, ali je taj broj stalno povećavan zbog velikog priliva teških ranjenika. Jedne noći ih je stiglo čak 800 ranjenih odjednom. U hiruškom odeljenju su radili tada samo dr. Tienhoven, sestra de Grote, 3 Srpkinje i 2 studenta, od kojih je samo jedan bio student medicine. Krajem avgusta stigao iz Holandije ostali deo iskusne medicinske ekipe dr. Tienhovena, 2 sestre i 2 bolničara. Sve valjevske bolnice, okružna, vojna i sve rezervne su postale jedna, Valjevska bolnica. Dr. Selimir Đorđević je ne samo bio lekar u svojoj bolnici, već i u svim drugim. Bio je upravnik okružne bolnice, ali jedno vreme i svih rezervnih bolnica u gradu. U svakom trenutku je znao gde koga mora da pošalje od lekara, sestara, gde je šta potrebno, od opreme i lekova do hrane i ostalih potreba. Ranjenici su svakodnevno sve više i više pristizali. Bilo ih je prvo do 2, 5, a potom 7 i više hiljada. Valjevo je tada postao grad koji se sasvim posvetio zbrinjavanju ranjenih i bolesnih. Bolnice i pripadajuće zgrade su neprekidno rasle, uvećavale se, tako da se sav grad pretvorio u ogromnu, jedinstvenu bolnicu. Lekari i bolničari, kojih je bilo premalo, išli su od jedne do druge rezervne i stalne bolnice, od svratišta do magacina i kuća i ukazivali pomoć. Sva bolnička mesta su bila popunjena, bolesne i ranjenje su stavljali po hodnicima, neuslovnim odeljenjima, a zatim su za potrebe bolnica iskorišćene kafane Jadar, Grozd, Kotopalovića, Blagojevića, braće Grozdanić, braće Marković, Rusija, Beograd, Balkan, Petrograd, Posavina, hoteli Sekulić, Takovo i Grand, osnovna škola. Svaki delić prostora je bio zauzet. Načelnik srpskog saniteta, Lazar Genčić, je o tome ovako pisao. Mnogobrojni ranjenici ležali su na patosima i to samo negde na slamnjačama, inače samo na slami ili senu, sa ili bez ikakvog pokrivača. Lako ranjeni su celog dana bili zakrčili Valjevske ulice i prikupljali su se oko zavojišta radi previjanja, a u podne i uveče oko kazana radi ishrane, a teško ranjeni čekali su sa očajanjem red da budu pregledani, previjeni, bolje smešteni i evakuisani u pozadinu. Zajedno sa brojnim ranjenicima i već pridošlim izbeglima iz Bosne i Srema, u Valjevu su bile i izbeglice koje su došle iz ratom zahvaćena područja, Šapca, Loznice i sela između Drine i Save. Sa sobom su doneli strašne, skoro neverovatne priče o zločinima koje je počinila austrougarska vojska. Svedoci su pričali o živim zapaljenim po zatvorenim kućama, vezanim za stogove sena i slame, ubijanim i sahranjivanim odmah tu gde su izgubili život. Seljanke dolaze da obiđu svoje mrtve mučenike, sahranjene svude po voćnjacima. Svedoči Rajs o onome što je video i što će isti grobovi posle zauvek o tome svedočiti. Dr. Tienhoven, koji je vodio dnevnik, navodi: a posle užasa s početka rata, narod se u smrtnom strahu dao u beg. Popodne vidimo kako pristižu te čemerne povorke, na hiljade i hiljade njih sa ženama i decom, sa bolesnim sakatima, pešice, iscrpljeni, sa ponešto spašenih stvari na grbači, u kolima sa pokućstvom. Izgladnili su, žedni, a hrane skoro da više nema za te beskrajne zbegove.
Izbeglice se u beskrajnom nizu vuku ulicama, iz očaja sedaju, padaju da više ne ustanu. Brojni grobovi oko kuća po voćnjacima, na putevima i svim mogućim mestima koji su već obeležili Podrinje i Mačvu, u krajevima koji su pretrpeli ratne strahote, širili su se putevima kojima se kretao izbegli narod. Često nije bilo nikoga ko bi mogao, niti imao čime da odveze pokojnike na groblje, što se kasnije događalo svuda u vreme epidemije tifusa. Nejake žene su sa starima kopale plitke privremene rake, koje su se kasnije pretvarale u stalna groblja. Sada ih već bilo na svakom koraku, i u Valjevu i oko njega. Očigledno potrešen, dr. Tin Hoven, gledajući nesreću oko njega, piše: izgladnili mučenici, kretali su se danonoćno i padali od iscrpljenosti. Koliko je samo dece umrlo na ovoj Golgoti. Roditelji bi iskopali malu raku i krstom od grančica označili grob svog ljubimčeta. Video sam na stotine i stotine takvih jednostavnih krstova od grančica. Front se nije mogao više držati. Vojska se povlačila ka Valjevu, ali ni njega nije moglo ozbiljnije da brani. Vrhovna komanda i vlada su na zajedničkoj sednici 8. novembra u Valjevu odlučili da nastave borbu, odbijajući predloge za kapitulaciju, koji su izgledali kao jedino prihvatljivo rešenje. Samo pojedinačni, očajnički otpori branilaca omogućili su da se povlačenje ne pretvori u potpunu katastrofu. Na nesreću izbeglog naroda otpočele su kiše, putevi su postali raskvašeni, a žene i deca bežeći ka Valjevu i dalje od njega, u slaboj i mokroj obući i odeći, poslednjom snagom su pokušavali da dođu do spasa. Mnogi od njih, deca, stari, bolesni, zastali su i zauvek ostali na nekom proplanku pored puta. Valjevo je bila kapija nade i spasa za sve izbegle, za sve ranjene i bolesne, za sve koji su se povlačili. Grad je postao tada ono što će biti neprekidno više meseci kasnije. Ne samo mesto stradanja, nego i mesto nade. Već od ranije je to bio grad bolnica. Svaka ulica je bila bolnička avenija sa skoro svim pripadajućim zgradama, mehanama, hotelima, kućama, magacinima, školama. Sve je bilo u službi lečenja, ali se tada Valjevo pretvorilo i u nešto mnogo više, što je obaveza predviđala. Požrtvovanje građana i medicinskog osoblja u sve većoj i većoj nesreći nisu utrnuli i pretvorili se u sebičnost i strah, već su sinuli u najlepšoj svetlosti. Solidarnost i humanost su se izvili iznad svakodnevne nesreće i postali najviša vrednost skoro svakog čoveka. Medicinsko osoblje, sestre, lekari, običan narod, skoro da nikog više nije bilo ko nije bio spreman da da svoj život kako bi spasio tuđi ili da mu bar produži nadu. U danima koji su doneli još veće iskušenja, ta vatra plemenitosti i požrtvovanja nije nikad utihnula. Na mesto palih dolazili su drugi. Pomoći i spasiti je bio jedini cilj. U velikoj žurbi, samo nekoliko sati pre ulaska neprijatelja u Valjevo, pod topovskim nasumičnim granatama evakuisani su poslednji ranjenici i bolesnici, a ostali su samo na smrt ranjeni i bolesni, nekoliko lekara i bolničara i mali broj nesahranjenih leševa. Valjevo je pod okupacijom opet postalo najvažniji bolnički centar, ovaj put za austrougarsku vojsku. Sve svoje ranjene i bolesne na celoj liniji fronta slali su u Valjevo. Uglavnom su u iste bolnice smestili svoje ranjene, a kasnije i bolesne. Jedino su u blizini okružne bolnice u Pop Lukinoj broj 13 u privatnoj kući osnovali svoju bolnicu za oficire. Kako su imali dosta vojnika obolelih od trbušnog tifusa i dizenterije, osnovali su bolnicu za zarazne bolesti u kasarni 5. puka, čiji kapaciteti su brzo popunjeni, pa se već oboleli nisu više izdvajali iz ostalih bolnica. Mesta gde su bolesnici ležali, počev od kafana do bolnica, kasnije su postali žarišta odakle su se klice bolesti raznosile. Neočekivano povlačenje austrougarske vojske i loši putevi doneli su nešto ranije velike nevolje austrougarskim vlastima u organizaciji evakuacije oko 12.000 ranjenih i bolesnih, od približno 16.000 koliko ih je bilo u Valjevu. Pruga prema Obrenovcu je bila u prekidu, pa su se samo kolima mogli odvoziti teži bolesnici. Oni sa manjim povredama i koji su mogli da hodaju, morali su pešice da napuštaju Valjevo.
Sanitetski materijal skoro da nisu uopšte ostavili, ako se uzme u obzir broj ostavljenih. Čak naprotiv, uništili su ogromne količine hrane, čaja, kafe, pa čak i pakete pomoći za ranjenike. U austrougarskim bolnicama ostao je veliki broj bolesnih od tifusa, naročito od trbušnog. Istovremeno, grad je primio veliki broj zarobljenika, kao i srpskih vojnika koji su već bili zaraženi tifusom. Prvih dana na te bolesnike niko nije obraćao veliku pažnju. Lekari su bili nemoćni ne samo da zaustave, nego i da uspore bolesti od kojih je pegavac bio najopasniji. Bilo je dana kada je u pojedinim bolnicama od 1600 primljenih bilo bolesno 1100 vojnika. Smrtnost je ponegde u najtežnim danima iznosila i do 70% od ukupnog broja obolelih. Govorilo se da što nije izginulo na bojištu, strada od različitih boleština. Profesor dr. Kosta Todorović je, govoreći o Valjevu, zapisao sledeće reči koje su se mogle odnositi na sve bolnice u Srbiji. Dok se u početku epidemije sav sanitetski personal najpredanije posvetio poslu i vršio dužnost pokušavajući da ublaži bedu bolesnika, pegavac ih je nemilice kosio sve redom. Nije bilo dana da po koji lekar ne oboli i ne umre. Bolničari i milosrdne sestre padali su kao snoplje. Strah od ovih bolnica je bio takav da su bolesnici kukali i preklinjali da ne jedu tamo gde se samo umire. Bolesnici koji su imali malo snage napuštali su ove bolnice i vukući se kroz varoš tražili skloništa i zaklon da ne gledaju neopisivu bedu od koje se čoveku krv u žilama ledila. Drama u bolnicama u gradu i okolini Valjeva se nastavlja. Veljko Petrović, književnik, je ostavio potresno svedočanstvo o građanima Valjeva koji su se zatvarali u domove. Svi prozori zastrti, kapije zaključane, jer po trotoaru, po ulici, muvali su se, teturali, padali i ležali bolesni vojnici. Neki ulazili crvenih obraza i izluđenih pogleda, u košuljama ili goli, nagi, ispruženih ruku, išli nekuda, tražeći valjda vode, bežeći od ognja koji je buktao njima i razgarao bed na njihova tela. Pojedini hrabri vojnici hvatali su bolesne za ruke i vodili ih u bolnice, ali ko će ih tamo primiti, ko zadržati, ko lečiti? Po koji natmureni građanin samo bi se žurno prošunjao za zidove, zaobilazići prestrašen, zgrožen od samog dodira sa ljudima, tražeći svoju kapiju, da je za sobom odmah dvostruko zaključa. Valjevska bolnica 1914. do 1915. godine je dramatična epizoda Prvog svjetskog rata i fenomen nezabeležen u istoriji ratova. Srpski lekari lečili su srpske vojnike i vojnike neprijateljske vojske, koje su njihovi komandanti ostavili bolesne i ranjene u Valjevu. U najtežim danima, zajedno, rame uz rame, stali su srpski, strani i zarobljeni lekari, pokušavajući da spašavaju ljudske živote. Uz najveće požrtvovanje, ne obazirući se na svoj život, pokušali su da očuvaju nadu i veru u najveće ljudske vrednosti. Sve zastave i boje pod kojima su krenuli u rat, jedni na druge, pale su pred pruženom rukom koja traži pomoć i onom koja je daje. Ljudi više nisu bili u međusobnom ratu, već u ratu za opstanak. U najtežem trenutku počela je da stiže pomoć koja je na terazijama sudbine prevagnula ka vrednostima humanog i dobrog. Pomoć koja je stizala nije bila namenjena samo srpskim vojnicima i narodu. Delili su je sa brojnim zarobljenicima koji nisu bili zatvoreni u logorskim žicama, sa bolesnicima sa kojima su bili u istim bolnicama i od istih bolesti se lečili i umirali. Malaksao sam. Legao bih, ali kako da legnem kada su toliko očiju uprtih u mene, svaki tražeći moju pomoć. Doktore! Moram njima pomoći. A meni kako Bog da.
komanda je od marta do jula 1918. godine pokrenula 3 ofanzive. Sve 3 bile su neuspešne, a kontraofanziva saveznika započela je posle toga i na zapadnom i na ostalim frontovima. Najpre je probijen Solunski front, na kome su završne operacije počele 15. septembra 1918. godine. 2 nedelje kasnije, 29. septembra, kapitulirala je Bugarska, a sledećeg dana i Turska. Austro-Ugarska vojni poraz je priznala 3. novembra 1918. godine, rečima: "Vidim da treba objaviti slom. Na granici smo snaga. Rat mora završiti." Jedan od vinovnika rata priznao je poraz svojih armija, ali i cele težnje za svetskom moći. Nemačka je 11. novembra 1918. u Kompinjenskoj šumi, nedaleko od Pariza, potpisala akt o predaji. Njenom kapitulacijom završen je Prvi svetski rat. Prema nedovoljno preciznim podacima, tokom Prvog svetskog rata mobilisano je 65 do 70 miliona ljudi. Od tog broja 40,7 miliona ratovalo je na strani Antante i SAD, a 25,1 na strani centralnih sila. Poginulo je oko 10 miliona, umrlo isto toliko, ranjeno 2 puta više. Oko 4 miliona ljudi ostali su invalidi. Strahote zarobljeništva, logora i zatvora upoznalo je 8 miliona ljudi. Prema broju poginulih, Srbija je bila na prvom mestu, jer je izgubila 26% vojnika. U Francuskoj je taj procenat takođe bio visok, 16,8%, potom u Nemačkoj 15,4%, Velikoj Britaniji 12,5%, Rusiji 11,5%, Italiji 10,3%, Sjedinjene Američke Države 2%. Na kraju rata, privreda je u mnogim zemljama bila toliko razorena da je materijalna šteta procenjena na 360 milijardi dolara. Evropa, u kojoj je rat započeo i sve vreme vođen, izašla je iz njega sa promenjenim granicama, smanjenom ekonomskom moći i novim odnosom snaga. Pobednici su gajili nadu da će mir, koji su doživjeli posle višegodišnjih borbi, pogibija i uništavanja, zaista biti pravi mir. Za one koji su rat izgubili, mir je predstavljao samo predah do novog ratnog iskušenja. Evropsku istoriju su odredile imperije i sve su, kako piše britanski istoričar David Stevenson, nastale na nasilju i bile spremne da ga ponove. Ipak, sve su se do 1914. uzdržavale od pokretanja vojski jedna protiv druge. Kada su to učinile, sve su, osim Austro-Ugarske, svoj ulazak u rat obrazlagale ugroženošću pretenzijama druge imperije. Jedino je Austro-Ugarska, koju uz bezrezervnu podršku Nemačke prva pokrenula oružje, svoju odluku pravdala ugroženošću od Srbije.